program y'omurembe aha TV West ne kukibaho Radiant Bright Spray yeka asaka biri kumurembe. Ochurukureba TV West ningutangira aha program y'omurembe nanye Jacqueline Arinda bitaba kututamusente naba Radiant kurebeka ngo twarebekaje kandi twasigara turi abomurembe beterizoba ntwenda kureba aha nkwanzi ningashe bintu bitukujara omaraka twabantuza aha makoro yitu twinaho musheshogu ntwenda tushobojeje enkwanzi nabazijwara bata twino zitwe zakare ezigarikira murembe twinona hati ezindi zibaretsere konka enungi ezikurebekaje kandi zo murembe munonga. Hati omurembo kuguri abantu kurya nyuma bakaba turani bajwari nkwanzi konka abinji batakubifaho konka ebirebi abantu betegerize nibamanye njwara kandi nabatakujimanya ntijezeho kujibashoborora kitwa abantu abitwiremu kandi abakugezeho gukora research ntukora research searchinga kurugirira ahanjwara eriho kugira ngo utakasigare nyuma kwaza kusigara nyuma wano basako batakukimanya nko mushemere kujwara konkitwe turiho kuhereza obuhereza tukareba ngo wajwe shemere kujwara wamanya bushemere kukijwara kandi na size yawe twamanya ishura kujweke kureba ngo waba comfortable waba respectful kandi wabaje omunyo yawe wayehurira waba comfortable kweri washemera mwenu tuza kubanza tutandikane n'enjware yiraho kache eyitwiremu nk'abantu ababurijo for example abinji twire ntumanya our usual beads engwanze ezi twire ntujwara bumwe konka tishire twarondeze ongeremu science yamani hati ngor kwanzoru okay nurujwagwa omuntu muhangomu haine kifuba kihango kandi haine kukijwara aha kintu kihango either gekitenje suit boarding or ebintu ebinji ebya karicho ebintu yeta karicho weya ebyekinyankore byitu oba no yanjura oba no hinjira no za chachi no za mbaga ikintu eki nikiba kiri kirungi aha bintu ebihangomu then twiza twagira ebintu bijwara ninga ntubikoresa kurugirira ahangoye zitu for example nkaka kantu aka nakantu karungi konka oyino karondera ekintu ekikazahoji either omwendo gogoyinde for example this is purple necklace konka nobo ino kujijwara aha mwenda ogurimo either akantu kacheka papo ninga oreko mwendo gwendo goine oyefinise izo ihe yenkito ningo lete baga ihe yo design yawe yona konko takakwata egipapo okagiteka mwenda gwa papo kibachenda okuteka papo ore either a smallest part eriyo mwenda gwawe hatobonde kuteka mo kuji design gisa necklace nkejeje necklace eji netana ho kache n'inana abere kiri mu kubanza hasonga omizwarire n'icojire habukuba ezesi nabanza kubereka nibyenda abantu bahango kandi bajwire ibintu bihango konka ororu no basa kujwarira na free dress konka kindi ahanikire singeji ne yabakazi bato abakazi bakuru mu konkati kubonera bishi abishati bimeje bine yo murembe gwabe bisya kandi nagiye bitukuza kubayisaho then twineyo
nekiretse ejejeji erinka thread made of threads. It's like this. Nekiretse eji nejwagwa buri muntu, nejwagwa abakazi, nejwagwa abishiki, nibajwara ha different types of clothes. Harimu ebite free dresses, tops, ndeji nobasa kujwara aha pull necks neba area higuru ya pull neck hati ye za higuru yayo neboneraje mnonga for both girls abakuza outings abakumanya kuriya makasente kabo. Ikintu ndishinde kintu kisa cyo murembe kandi kikwereka ngukweri numanye bintebero hakwati biti kimwe mbinte bitwireho nikimwe mbinte bisya kandi bisire nibikwata abantu mbabero. So iwo kwenda kurebekaje ko urareba nikiriseje utakagiramo neza koraje. So ediyo mu different colors no basa kugifuno mu this is blue, eriyo mu yellows konkana zono zidanyiso kunani ngambo mukubanza kugira ngo oyino kuronda hanta kujwara kurugira nkito belts, bangles ninga clutch bag kurugiro ko yine nako kuza kubiorganizing aje kikarebeka ngo aho kuza naho uri hashemera. Necklace eji nayo erikshana neina nabereshiro mu kwanze ya threads konkeji netana ho kachi eji nayo necklace nonji likewise nkena abanza kubereka nayo no jwara pour neck ojwara suit ojwara ha free dresses even abishini bazwara na tops konka kinde kiri special necklaces zikwenda ho earrings impango. You just use simple earrings ezikubasa kumacinga nazo ninga ezikubasa kumacinga na kimwe omubyo ine ebyo yono design mbisa. Nikiriseji no butiti bwito bwira obaye ni beto butiti nangwa nati boroho konka abantu gezo kubu improvinga ninga abantu abanyamagezi bagezo kubu improvinga bagongera mu value hakantu hati nakantu karungi kandi kari ya murembe omurembo gurugo nukareba kinde steps nyingi kandi kino bujuma buri simple, which means iwo kugira utinyo nikiresi nendemera manya tinkwende bikuremera akandaka kari simple nokatekamo kandi kindi okugira utinyo nyine kitete nyine mwenda gor open, it's okay kari open kari yamaje nikakafari ngo mwanya muhango hakifuba cyo mucyara nenga cyo mwishi. Secondary akantaka nikajwagwa buri muntu omwishi omukazi aba kajwarwa nango yenyinji ekiteteya njwara ya kinyankore everything akanikazaho kuyaho ekinanagambere oyino kumanyaho kateka. Reka tuzo mukahumuro nabanyuma tugarike utakargaho.